Lože. Slobodno zidarstvo jedna je od najstarijih organizacija koje danas postoje. Zapisi na papiru su pronađeni 1888. godine prilikom iskopavanja u Libijskoj pustinji, opisuju tajne sastanke sličnih grupa 2000 godina pre Hrista. Ova bratstva bila su uključena u zidanje Solomonove palate i ispunjavala su funkcije slične današnjim sindikatima uz već tada postojeću mističnu tradiciju. Cilj masonerije zadat je kao unutrašnja transformacija kroz duhovnu perfekciju u počast Bogu. Pošto slobodni zidari pripadaju različitim religijama, oni Boga nazivaju veliki graditelj celog sveta. Ili ono, da ja dodam, veliki arhitekta. Dalje reference nalaze se u egipatskoj knjizi mrtvih i bogu Totu, koji je bio njihov veliki majstor. Veliki majstor je uobičajena titula za najviše lidere. Duhovno znanje masona zamenjeno je simbolima, alegorijama i ritualima koji su im služili za komunikaciju. Najvažniji simbol u mnogim organizacijama, uključujući masoneriju, je ogrtač. Ogrtač koji u početku bio jednostavan i neoznačen, zamenjen je oko 2200 godina pre Hrista od strane sveštenstva Malkizedeka belom jagnjećom kožom. U drevnom Egiptu bogovi su prema tradiciji leteli u božanskim brodovima i na slikama su predstavljeni u dvorcima sa ogrtačima. Kasnije sveštenici su nosili ogrtače u znak odanosti letećim bogovima i kao znak autoriteta, predstavljajući bogove nad ljudima. Pripadnici bratstva zmije nosili su ogrtače 3400 godina pre Hrista da bi iskazali svoje počinjavanje bogovima koji su došli sa neba u letećim točkovima. Danas je diskutabilno da li niži redovi različitih loža znaju išta o izvornom korišćenju ogrtača. Pre 1307. godine vitezovi templari zajedno sa vitezovima Svetog Jovana i Jerusalimskog i delom teftonskih vitezova, ova dva su izvorno viteški redovi, bili su vodeće organizacije za krstaških ratova protiv muslimana. Iako su ovi redovi bili nepoverljivi jedan prema drugom, ratovali su zajedno za hrišćanstvo. Nije slučajna površnost oko vitezova templara i njihove istorijske i okultne pozadine, pošto je ona uspostavljena sa ciljem, posebno tokom poslednjih 150 godina. O templarima ne bi bilo tajne da nije bila u interesu krugova i sila koji su želeli da zadrže istinu u obskurnosti. Iako je promaklo da su templari delili istu sudbinu kao i njihov gospodar Isus Hrist, kao što je Hristovo učenje revidirano i izokrenuto kada je Stari Zavet, protiv koga se on borio, pridodat hrišćanskoj doktrini, tako je izokrenut i duh reda templara. U oba slučaja centralna tačka falsifikata je bila ista. U novije vreme iskrslo je nekoliko pseudo-templarskih redova. Među njima sigurno bi se našlo ljudi sa dobrim namerama, ali i šarlatana i sluga istih principa protiv kojih su bili stari templari. Amalgam imena i duha templara sa komponentama slobodnog zidarstva je groteskan, ali ipak sastavljen, poput vitezovi templari sa stepenima reda Jorka. Iza osnivanja reda templara bili su etnički Franak, Hugo de Payenne i etnički Norman, Geoffrey de Saint-Omer, koji su okupili grupu ljudi sa verom tipičnom za srednji vek i na Božić 1117. godine oformili su mali krug sa ciljem da zaštite hodočasnike u Jerusalimu. Sledećeg proleća obratili su se Boldvinu I, latinskom kralju i patrijarhu Jerusalima. Nakon obitavanja u nemačkoj kući, bolnici koju su vodili Nemci, dobili su smeštaj na drevnoj lokaciji hrama, engleski Temple. Iako im je to donelo naziv Templari, oni su sebe uvek doživljavali kao bratstvo Hristovog hrama, pod kojim su podrazumevali unutrašnji hram duše. Istorija Templara bila bi drugačija i verovatno nebitna da nisu u ruševinama hrama otkrili neverovatno otkriće sa kojim u početku nisu znali šta da rade. To su bili ostaci hebrejskih zapisa, čiji sadržaj će od tada postati od najveće važnosti za templare i istoriju reda. Sve ostatke zapisa poslali su eruditi Etienne Hardingu, koji ih je preveo. Nalaz se potvrdio kao fragment iskaza jevrejskih špijuna, koji su po nalogu sveštenstva izveštavali o aktivnostima sina kurve, pod navodnicima, i njegove, pod navodnicima, blasfemije protiv Boga Izraela. Sadržaj ovih izveštaja suprotstavljao se svemu što je propovedano. Po njima, hebrejskog boga Jehovu Isus je zvao Satana i prebacivao je Jevrejima što su đavola načinili svojim bogom. Tragovi ovoga mogu se još naći u Evanđelju po Mateju u Novom Zavetu kada se Isus obraća Jevrejima. Vi pripadate svom ocu đavolu.
Jovan 8.44. Da bismo shvatili šok za Templare, moramo imati u vidu snagu njihove vere. Bog za kog je crkva učila da je Hristov otac, bio je po rečima Hrista đavo i radi sukoba sa njim Isus je došao na zemlju. Izučavanje Biblije otkrilo je ubrzo zdravom razumu običnih Templara da je učenje Isusa iz Starog zaveta dijametralno suprotno i da nikako ne mogu biti jedinstveni. Nadalje, Jevreji svog Boga nikada nisu nazivali oče, već Jehova ili El Shaddai. El Shaddai je pak šeitan, odnosno pali anđeo. El, jednako arhanđel, često se pogrešno prevodi kao Bog, međutim u orijentalnim jezicima Bog je Il. Kada je 1128. godine formalno osnovan red Templara pod patronatom Bernard de Clairvaux, kasnije Svetog Bernara, okupljanje je imalo svoju tajnu. Bili su odani da prodru u istinu Hrista. Kako u potonjim godinama nisu našli nikakve indicije o izvornom učenju Hrista, red je usvojio vojne ciljeve, a tajna je ostala u sećanju nekolicine uglavnom provansalske braće pod navodnicima, pri čemu dnevne potrebe reda na orijentu nisu ostavljale prostora za tajnu. Bliski kontakt sa islamom davao je nove impulse. Neka pisma koja se pripisuju imamu Aliju, Ali ibn Abu Talib, pala su u ruke templarske jedinice tokom upada u Damask. U njima Ali je govorio o falsifikovanju Korana koje je povezivao sa izmenama Hristovog učenja. Kasnije je prosleđen dokument provansalskoj komandi, koji je najverovatnije bio iz krugova Katara. Ne čudi stoga da su Templari odbili da učestvuju u krusadi protiv Katara. Radilo se o delu originalnog evanđelja po Jovanu, koje je napisao jeretik Markion 94. godine posle Hrista. Markion je inače uspeo da osnuje hrišćanski pokret između 90. i 130. godine, koji se raspao po njegovom ubistvu. Markion, koji se lično sreo sa apostolom Jovanom, propovedao je da je Isus Hrist inkarnacija Boga, da ne postoji Bog Otac Jehova, već da je ovaj hebrejski Bog lično Satana. On je propovedao da je Isus obećavao ljudima samo terapiju, tako da je potrebna samo dobra volja i nikakvi hramovi, pa shodno ni crkvene organizacije. Od tada je ustanovljen red unutar reda, poput zaklete markionatske grupe sačinjene od provansalaca i Nemaca. Većina vitezova nije znala zašto je promenjen krst reda iz jednostavnog jednakokrakog u viteški krst pod navodnicima. U ranim hrišćanskim vremenima takav krst je bio simbol markionita, bio je jeretički krst pod navodnicima. Legenda kaže da ga je oblikovao i evanđelista Jovan za Svetu majku Mariju. U isto vreme nastao je templarski borbeni poklič živeo Bog svete ljubavi, pod navodnicima, kako bi odrazio okretanje isključivo Hristu i odbacivanje imidža Boga osvete pod navodnicima iz Starog zaveta. Prateći tragove Markiona, dva templara su u Kartagini pronašli Markionove zapise, ne samo originalna pisanja Jovana i Mateja, već i originalni kartaginjanski rukopis Ilija Šera o veri i stvaranju preveden na grčki u kojima se moglo prepoznati učenje Hrista. Iz otkrića Templara 1236. godine bitno je pomenuti da sadrži označenje svetlosti u zemlji ponoći, pod navodnicima, u zagradi Nemačka, koju vodi izabranik vitezova Templara. Otkriću je prethodilo predskazanje dvojici Templara. Zbog ove vizije osnovan je Berlin Tempelhof kao severni centar Novog Vavilona pod navodnicima. Srednjovekovni Oksident počivao je na 3 stuba: judeo-hrišćanskoj religiji, finansijama i trgovinskoj ekonomiji zasnovanoj na dozvoli iz Starog zaveta da se naplaćuju kamate i principu apsolutističke vladavine. Templari su nameravali da, kada dođe vreme i njihove tada rastuće mogućnosti porastu, sruše sva 3 stuba. Njihov cilj je bio uspostavljanje rane hrišćanske denominacije i eliminisanje komponenti Starog zaveta, zabrana naplaćivanja kamata i ustrojstvo aristokratsko-republikanskog oblika države. Posle pada Jerusalima, koje je predstavljao konačnu pobedu muslimana, vitezovi reda Svetog Jovana napustili su Svetu zemlju i narednih godina živeli su na mediteranskim ostrvima, čije imena su uzimali za titule. Tako su prvo bili nazvani vitezovi Rodosa, pa vitezovi Malte. Postali su neverovatna vojna sila na Mediteranu, dok ih Napoleon nije porazio 1789. godine.
Godine 1834. Glavni štab prebačen je u Rim i do danas su poznati kao suvereni i vojni red Malte, SMOM, Malteški krst. Članovi reda su između ostalog bili William Casey od 1981. do 1987. šef CIA, Lee Iacocca, predsjednik Chrysler korporacije, James Buckley, Radio Slobodna Evropa, John McCone, šef CIA za vreme Kennedy-a, Aleksandar Demaranke, bivši šef francuske tajne službe, Valéry Giscard d'Estaing, bivši predsjednik Francuske. Pošto nisu uspeli da spasu svetu zemlju, vitezovi templari dospeli su u nemilost. U vreme Filipa IV. Vatikan ih je 1307. godine optužio za satanističku praksu, oduzeta im je imovina u Francuskoj i potražili su utočište u bezbednijim zemljama Portugalu, Engleskoj i Škotskoj, gde je uticaj Vatikana bio manji. Tamo su se neki pridružili postojećim ložama i radili su pod novim identitetom i pod protestantskom reformatorskom crkvom da se osvete progonu katoličke crkve. Druga grupa templara pregrupisala se u Portugalu. Promenili su ime u Vitezovi Hrista i kasnije ih je Papa Klement V rehabilitovao. Ponovo su stekli dovoljnu snagu. 18. marta 1314. kralj Filip IV. Spalio je velikog majstora Philippe de Molay na lomači ispred katedrale Notre Dame u Parizu. Franjevci i Dominikanci su dve organizacije nastale za vreme krstaških ratova. Franjevci su prihvatili odoru od egipatskog bratstva El Amarna i bili su dosta humani. Dominikanci su bili oruđe najsurovije institucije koje čovek ikad stvorio, katoličke inkvizicije. U 14. veku u Nemačkoj najviše inicijati bratstva zmije pojavili su se po prvi put pod latinskim nazivom Illuminati. Biblijski termin za zmiju nahaš ima horen nhš, što znači prosvetliti, prepoznati, znati. Latinski termin illuminare znači prosvetliti, prepoznati, znati. Jedan od glavnih ogranaka iluminata u Nemačkoj bili su mistični rozenkrojcerovci, koji su se pojavili početkom 9. veka, a prva loža formirana je 1100. godine u Wormsu. Rozenkrojcerovci su pretendovali da imaju znanja o ekstrateritorijalnom poreklu čovečanstva i egipatskoj ezoteričnoj doktrini. Veza između Rozenkrojcera i Iluminata bila je bliska, tako da je inicijacija u više nivoje Rozenkrojcera predstavljala uvod u prijem u Iluminate. Rozenkrojcere je teško analizirati jer svako veće bratstvo radi javno 108 godina po osnivanju, a sledećih 108 deluju u tajnosti. Neki autori navode 1614. godinu kao datum osnivanja Rozenkrojcera, jer je u Heseu publikovan dokument koji je objavio njihovo postojanje i mogućnost pristupanja. Dokument je pozivao na odbacivanje lažnih učitelja poput Pape, Aristotela i Galena. Danas Rozenkrojceri su predstavljeni sa nekoliko ogranaka i razvili su se u jedan od najpozitivnijih redova koji svoje znanje namerava da koristi za duhovni i mentalni razvoj pojedinaca, poput AMORC, drevni mistični red Družinu krsta. Iluminati i Rozenkrojceri bili su, zajedno sa prijateljima Boga pod navodnicima, vodeća snaga iza religioznog zanosa, imali su snažno apokaliptično učenje i zahtevali su apsolutnu poslušnost vladaru. Sav pokret kasnije je prenešen na red Svetog Jovana, koga u enciklopediji Slobodnog zidarstva nazivaju masonska organizacija sa tajnom misijom, pod navodnicima. Martin Luther imao je bliske veze sa Iluminatima i Rozenkrojcerima, što se može pretpostaviti iz njegovog pečata na kome su bili ruža, krst i njegovi inicijali. U to vreme katoličku crkvu vodio je Papa Leo X, sin Lorenza di Medicija, koji je bio glava bogate međunarodne bankarske porodice u Firenci. Generaciju pre njega, Papa Jovan XII dao je zadatak porodici Medici da prikupljaju takse i poreze za crkvu, što je pomoglo Medičijima da postanu jedna od najuticajnijih i najbogatijih bankarskih kuća u Evropi. Luterova pobuna protiv katoličke crkve bila je opravdana jer je postojala poslovna institucija više nego mesto vere. Jedna od vodećih ličnosti reformacije bio je Filip od Hesea, zvani Magnanimus, koji je osnovao prvi protestantski univerzitet u Marburgu i organizovao političku alijansu protiv svetog rimskog imperatora Charlesa V.
Posle Lutherove smrti, ovo Charles ili je Karlo Peti? Posle Lutherove smrti, njegovu konfesionalnu zajednicu podržao je Sir Francis Bacon, najviši rozenkrojcer u Engleskoj. Pod kraljem Jamesom I. Bacon je koordinirao projekat pisanja autorizovane protestantske Biblije na engleskom jeziku, koja je objavljena 1611. godine i najčitanija je knjiga na engleskom govornom području. Kontrareformatore je predvodilo novo bratstvo, društvo Isusa pod navodnicima, najpoznatije kao jezuiti. Osnovao ga je 1534. godine Ignatius Loyola i bili su militantno katoličko tajno društvo sa tajnim ritualima, simbolizmom i stepenima inicijacije. U zagradi zakletva za drugi stepen zahtevala je smrt svih masona i protestanata, zatvorena zagrada. Jezuiti su odlazili u Englesku da se bore protiv protestantskih jeretika, radi čega su masoni morali da čuvaju svoje tajne. Slobodni zidari radili su u potpunoj tajnosti u Engleskoj, Škotskoj i Irskoj i promovisali su poštovanje ljudskih prava i protestantizam. Potpisivanju Magna Karte prisustvovali su veliki majstori masonerije i templara, kao i razne lože koje su bile naklonjene protestantskom pokretu u Engleskoj i Nemačkoj. Godine 1717. londonska masonska loža počela je sa javnim radom jer su procenili da u Engleskoj mogu bezbedno da deluju. Ova godina navodi se kao početak slobodnog zidarstva. Počeli su da se šire u Evropi i na novi svet pod navodnicima, gde su istupili sa deklaracijom o nezavisnosti i bostonskom čajankom, koju je organizovala Bostonska masonska loža. Deklaraciju o nezavisnosti potpisali su skoro isključivo masoni koji je predvodio George Washington. Bez slobodnih zidara ne bi nastale Sjedinjene Američke Države. Poglavlje Sionski mudraci na strani 16 u sledećem videu.